Alright, abara kabisa ile gacha utokira 24 nse ya moya bono mambia chinsani cha Afrika ya moche ni nkayo mugusikisi ya fam mwancho motegerali nilitukone liye Jumanne tariki 10 cy'umutinyi wa gatano umwaka w'igwikiri 2022 kero tubangire bwikira no gukoretera ali chinguru mona SAMWEL yeli tukolia lero abura botambe kinege kosi kimururi Mominchori minche buna botambe ngoro kwa du omonya kerogo nanche buna botambe mwancho motegerali ase kosi liga 003 liga 002 timeti siri ya chilero limangogete sana ndoke Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Iko salama kabisa ndugu yangu, nashukuru. Chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere no muya mabera ina mange sana amabera ina yakale na karubu yabuwa yambua nakole monde igotogote bangati yaboto isane na inde letali aye ne limo lyoka igakuru kwa Nyasaye kabisa tigatokonye gutukikoleta mangazeti ya tonyarete buna alikire ikiyagala tali tuzokonyalika n'abantu be profession yitu bako yalika yes ndetoko ya so colleagues baitu bako yalika yes muna bako yalika na batoko ba credit ngumugano ino urase page getegenda wesomera anyway igomugano tuyo turamenda SAMWEL dokumenta kaitukuru stobeta anyway ncheko bako mbwate gazeti ya Taifa Leo itariki 10 cy'umutinyi ugatano mwaka w'ikiri 2022 lituko liye Jumanne buna botamba soko pako kwa numwanche moteli ngaseti mbwate na ya The Daily Nation chitariki 10 mutinyi ugatano mwaka 2022 lituko lya Jumanne. Headline yego tebanga Raila pain Ruto gain. Raila pain Ruto gain. Eyenkubwatekana no ogosoka litukuli igoro kwa abagabana babere kuri wasaba mu bwazimio la umoja wa Kenya na gosoa saba mu buli bwa siasa bwa Kenya kwanza. Yes. Mukwaniro mugabana we county ya Machakos Alfred Mutua, mukwaniro mugabana we county ya Kilifi Mason Kingi. Mugano ini gora se page gatano limas amone page gatano na kabere asenga city liga ya The Daily Nation. In fact what they are saying Nabono kwa tegera Alfred Mutua kulengana ni story ye. Yes. Igagoteba ngentekene na rwere toro ronkelia nga umuraiwe kyama yawudi muskero odinga na chane kerengere ya zoning. Ingase chinse monchire bago chikubeko monto yo bo azimio. Yes. Libagali ko consider byama kama otebange kine gentekamo getachi korizonate na intubu ya because why should we have them ebyama ebyebikebike. Number 2 kama otebange document netu abegete se ibangire gotoa. Nkemole keria rakini naro chera file tuju former secretary general w'ekyama ya Jubilee o correspond yo gotebanga antu amanyete nganko negotiate bale na Kenya kwanza eba atagete document yelinde chiko bakonya na kibako negotiate moino ikaro twamanya bontu aba yabaenda na motegerete sana Rafael Tuju kerari gukwana ngamotegerera bya sana mugabana bwe county ya Machakos. Yes. Alfred Mutua lakini tinyo atiri bagalio ko motegerero mugabana bwe county ya Kilifi akusungumza Mason Kingi ajasungumzia wana habari lakini Alfred Mutua kolengana n'ichinkwana cya yakoleta igoro nabalikia mangana igatebe tengero beire omonogeri bwa serikali ngakientambe igo azimio la umoja wa Kenya mbago nyara kumungaina buya goseba mu address kigere bintu baka motemibiri aiteire lakini so lia neneli Alfred Mutua onyo lengo mungaini enough nkiata ale kororere gendege mapema. I said here yesterday kwalenga Kenya kwanza obama ulibokora una deputy president William Ruto iko bokorolekana kwebanga ko bwazimio la umoja kweli ni kweli ekero kuligere libu ya kindani lakini mbali no kwebanga kwabo Alfred Mutua nkiago chikonyora bono ime ya Kenya kwanza bona hapo na Jefferson King Romo. Okay, by the way, let's give it credit, yeah? Yes. Obombo bwa Kenya kwanza bwarorokanire ko ba abantu babwate order somehow. But bono nanchi my worry could be, yeah? Ekero ba irire government ngakigo sebako cha kubaganege enteke lakini tayari barosiri 30 30 40. By the way pattern yabogere 30 30 40. What do you mean 30 30 40? UDA yego chikonyole birogo 30 ase serikali elibu yababagane ANC enyole 30 actually byami bibikebike igo bigo chikonyore gento bago chikubagana 40%.
igoti maitinga bono including bono bakibiachete macha kia yes it means yuma tonye bago soime igo bono basoira koba asegondo yibi amabiri bikibike na indo maite maiga bachete igo mbali go dictate kera bali batanga inime no bali ngijote iyo baraje nande kuruga ndogete batenga kara oyo oyo gago chigoso ago chiali ndoke gotigara aigwe eno himugano ino ora sepeji ya gatano limo ne peji ya gatano kabire ngana ki Kenya Kwanza segetega and by the way already basaine tibake agreement peji mugano ino ora sepeji ndibono bale kumbera na gakore binte ndi bale kumbera ige bintu bire byagendere tense ya maji Kalonzo Musyoka gotigara rasmi olo moja wa Kenya by the way bya kwabulira swali elyo mugano yoyo mugano yoga asepeji akane bagotebanga my sons ni galigereti Kalonzo Musyoka lero osenko genda ali interview because ndali tikuliyo moelyo agina akana na akana yes bono tetukuganyange kene dali korokawa because that is the only abantu baba wa PS interview ano running mate uchikorwa ande imeazimio la umoja wa Kenya onye Stephen Kalonzo Musyoka taliko genda ze interview amanye go chorko be running mate kubali ukatae itakuwa shida kitapata shika mbaya sana go kuchanika nche ngokote anyway but again inche Kalonzo Musyoka ale kontegerera ningemwambia aende hizi interview number 1 yacha koroki is a lead of humility na watu weke number 2 no muntu sigete protocols nechi procedure oba mawose kiama giko weka another thing ekeroro mungaini nkyo kwa interview why igere interview igere man always oyede yes ekeroro mungaini bwa minute interview yo kwana vara achero mutako obikwana ze interview otambo mwana ulivaisiti ya mademo le brave enough tanya kwa aigwete kangana Nigeria mademo ainkore anyway wakorera mwana ino ora sepeji yakani asaid le gazeti ya Taifa Leo Raila akabwa ko Raila Odinga akapwa ko na bago de bagai watire bigot obwadire bigot kabisa ndoche gaiga ebicha ya Raila Odinga akumeti sana ni ndoche ebicha yo murayi wense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta ebicha ya Stephen Kalonzo Musyoka Hassan Joho mugavana we county ya Mombasa na Martha Karua murayi weke ama Kianak Kenya yes aiga bono inyoranga Ali Hassan Joho Martha Karua Sabina Chege Lee Kinyanjui na Wycliffe Oparanya mbaikira ndase ege ikarakulitu koligo mbako na interview igole era bandi bari 11 11 bono lero na ne bantu bande sitango cha igole era machibu nkoerale kero kende bachikubwa to kali chibunga ngo chikoba running mate ya Raila Odinga remember the deadline is supposed to be on 16th on 16th according to IBC I think the critical IBC ni chikomenta gendeke because komega ya menta and I think the moment ngende chikoera bunge ne basi kubunira ubwango bunge ne basi kubunwa next month bunge ne basi kubunira ubwango ubu kero kuligerera na timeline chiri chirule kolenga neri chiko tegwetani mwezi wa 6 tegwetani abuyaya nakina kotalinga after running mates ba ruru bono ubwango bugende ko chikokoro at least wasubmitiri go chia IBC bungereza vunjwa sasa campaign by the way omugano yo buna Raila Odinga abwatirwe bigoti no mugano ile chinguru na sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo lakini abachanganusi bamangana siasa iko bagoteba iga bono ni kufa kupona Raila Odinga anche tancha Uhuru Kenyatta ne rubwate chinguru choko chora running mate yae and the moment Uhuru Muigai Kenyatta the president of the Republic of Kenya akobwatoka Raila Odinga iga bagotebanga na bera baisa kobesa bali yayo moelio which is State House anyway uzira bora bo moelio wisa bali yae which is State House oroboti no oroiri chinguru mona sepechi akabere gazeti ya Taifa Leo at the same time by the way abana abange sana gusentara rito roboti rwe skuru tietokora ni kuruga igase amangana yoko nganya roboti rwa umugabana we county ya Machakos Alfred Mutua na bwo umugabana we county ya Kilifi Cheva Kingi una banganye tietokora na kwenda Kenya Kwanza no ile sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo bono asepechi yumugana no regote igoro yechi skuru asabana uri bakora matemu ya class 8 talibonsi banyoreri bagalio kwenda skuru bande fisi ya bolisha botakamboro sana serikali nitagiri kuliye mbinu ende ngao
Exactly, because Dudus, especially mwako you know liwe crash program. Yes. Munabona urocha abanambali ba eskuru na yego letu baswete form 4 lakini December gakora baramatemu. Yes. So the no ni chirusa chiri cyaka iraba abiboliri bagabali ikibese squeeze kire kinka mwana go chankeruza usine ya 1 week. Yes. So I think the government una whatever rightfully ne went liginjira ngana ki akibago question abayiboli. Lakini mayaka kuyava CDF chibese cha CDF nchiro. Aba bunge ngibatago jara baki ga bake sabu ngora baligereri need cases kuze need students. At least babanyora chibese anke ga bana bagende school. Njeti yana la kuboliga. Ndirio mwali county government ya kisi ya rugete chibasa liucha savana. Muna yakarule kale. Arikonyora mu MCA muboliri swali. Na politika vanongwaye. Na ikubiyana kiangereza ngachiko pardon. Until in the next 2 to 3 weeks. Anyway, things will be happening. I think it's high time. It is high time wabarai baito bake sabu ngaki. Kuba cholere kuba barai batara ruabisi tiba konya bana. Mbali no kuba konya lindi barunga bakonyire omongora bago baseni. Ekwotenere gotebanga politicians think of the next election but leaders think of the next generation. Egine gesongo wakwana abana siasa ninyare gonchora gose basiri irorege kimbasiri. Politicians think of the next election abana siasa niko bakorengera rugo bochori bogocha but leaders lakini abarai kolende abarai tiambe kelele kolende abarai but leaders think of the next generation. Kolende abarai niko bakorengera rugo yeki areke gocha. Thank you. Yes. Muganora sepeji yakane gase abarai bali balense yabo mu bwa Kenya kwanza bangere kuruta chinsa sego chia Azimio la Umoja bagotebanga ya arrangement ya Azimio la Umoja. Yes. Nogo chikomenta matuko go chia sobora ibwa Uhuru Kenyatta bagotumeka Raila Odinga. Muganora sepeji yakana senga site jiga ya the Daily Nation. At the same time litkuligo Azimio la Umoja mbabu ate meeting yanene sana alias chinsemo chia Kajiado. Abwaselero Odinga tabetenga mnankobe president igabantu bali barabakurumi bonsi ya serikali bebire kibese nimbe mukirige tambukero kiri chiko abwase bamwakirete kokosana mu governor county yo Joseph Olelenku achiko chorweli yakabere muno mu governor county. In this country ntobwate abara igete baranyare kurwa ni bukurumi nda barayimbaro batanyare kurwa ni bukurumi. In other words, yeah, I can agree with you. Okay. Mwana ino ora sepeji ya katana senga seti ya the national manchoma tinga. Asepeji ya katana gazeti ya Taifa Leo oroboti ndorega igabuna bono omurai bwo bwa Kenya kwanza uyore omokonyi omurai bwense ya Kenya William Ruto igarorekanire kobo mungainereria ekiagera engenja ko tebe serikali yaye guchikoba taliyerera achikoba. Yes. Kolengana ni chinkona cha ngo tebe bale buna balengete guchya kogabana amabaga igaye birogo neki amakirikia ANC Ford Kenya n'ibindi biriye bikebike inyoranga kyama gya UDA na kiekene na ime ya Kenya kwanza. Yes. So mbachikoliye mbinu buna nagotebya mbabwate 30 40 inere nginjo yabo bawuti okole mirimo formula ebyame bibi binene bichikonyara amabaga 30 ebiye bikebike 40 iliye gutigara bachikoba. Yeah, ige byame bibi binene initiative bichikwira 60%. Nebiye bikebike bire 40% lakini biro bibagane ngana biba 49 bibagane the 40%. Akama banyole. Oroboti norora sepeche gazeti ya Taifa Leo. At the same time mugarorega igasepeche gato omubasta go yabetereti abune enyangi ale gukora asinge njo omusubati bare gukora enyangi nere nigale omurianania wadio so ekebaga actually basaja babere go besogeti bakatenga omusubati iyo nenibo ya aroche oratoriana ni 90 twararage irwe twachandegire basanga butore nyangi kayete nene ndeke kiaja kwa bavye keche dodo agire ndekero kibigira ino mugano wigire gaigara kitoko tebenga tuko yeleta bunale. Yes. No nale kuyebeka sidondo igera dondo nere kabwaza yae anyway no rodero sepeche katati gazeti ya Taifa Leo mugano no sepeche katano gatatu kigangana kiumo MCA yomo abete gakoba charged asobo kurumi wechi milioni 15 nemo eyemagega. In fact umuntu ugakurukunga Mr. Kennedy Kinuthia iyo koligi chikura wetera sekiama kia UDA
ase wodi korokunga Kamahuha in Muranga County. Omuntu no mu MCA or sitting na ndo kuchikogereka wokiya, but they are saying according to the story ganga iga baga kubiku gusika kubwatu na mamachogo kuruma 16 million aso kwe achitenda n'eki company chia yene chitenda chia basani ba HBS na nichita nasale. Kiumbe kikia EACC kitari gochera si county chiende. EACC nagiye kurone magana bokurumiega Kenya. Yes. Tinda keigwa late. Nonje of late tinda keigwa. Lakini asogocha kukeigwera nekaraba na siasa bacha kwenda roll for clearance. In fact umugano iyo yora iga. Mere meche bakongera sana. But now lakini mbeba angeta bana siasa bana baro sana. But one thing I'm asking, you know they know. But let me ask this genuine question. Norocha seki ombegiye kombegiya EACC yorosagirwa kisiga iga sebabe sasiobisi yawo chire. Who is housing them? Mbali yale na ndo maito no bale apartment ili ere under the county government. Mbara na nataka watebie sebale actually asa public works. Yes. Rogoro iga no bale. Sinyoba chiri county. How do you expect bachunguze county ba houseti? Ngabasamise county eli yaboli. Mugano ino ora mugano no related ya CPG 12 na PG 13 igoro yabarayigete babere bakubwatu namangana yobokurumi na binde birase kotini mbichikoba ebitanga sibale asobochori wochiwocha bosio munabono bamulekerete ga John Waluke oyoro mu bunge osirisia bamulekerete ga Aisha Juma kurumalindi okuliyo bo governor kinagireke mu bwatire ndikyo borasi. Yes. Mitikali Nturi Senator ya Meru ndio Samson Gerard Gay Senator Nandi na bwate kinagetegia hate speech kimubwatira neti. Yes. Babu Owino na bwate kina remember ye DJ Elia na rasete DJ lakini naro chingamba takite ko solve yes kichini ya maji rigadi gashawa na bwate kina kyobokurumi amona abanda abange Oscar Sudi na watingina in fact kia masakara bonere ne ebi ngayibona kurwira bakoso obo bunge keraso iro bunge na libakuja kuchakana ndiko musambisa katabuka masakara na bona hapa Mike Mbuvi Sonko akiko batebinga system gose ejire clearance yego kolekana igo yara atwarire menyogiro kurumayaga. Anyway sitaki kuingilia sana. Anyway mugano ino ora CPG 12 gwike page ya 13 CPG 13 bamulekerete igoro ya mangana ya masakara Oscar Sudi asaiwa tabekana masakara au atenga somete skuru gete skuru eta Oscar Sudi no mubunge wa Kapseret tachitoro endo gotachora letukiri no mubunge wa Kapseret. Yes Kapseret. Lakini naona anazungumza kizungu na ndengo igirale gerokia but sijai muona kizungumza bungeni kule isikawa kwa nemesangere. Where have you been sent to represent? Bunge bayiga gusi asaba bunge naro rwo kwa yatorarire ababunge bagusi abagusi Jimmy no rwangonyi ngo kwanale bunge Jimmy no rwangonyi mo bunge okitutu cha North ngo kwanale bunge Richard Monyonga na muona akizungumza bungeni anazungumza omo bunge onyaliba alichacha na bongo manyanga na bongo barangalenga kwanela se bunge Richard Tong I can count omo bunge obobasi nanya koraka ukwa sijawai Silvano Zosoro ngo kwanale ko South Mugara olingo kwanale omobungo nyali bali masaba Ezekiel Machogo okwanale why I can count ngangalenga kwanela sebunga I can count lakini ngo kwanale sebunga ndo kwa magendero nyali bali masaba omobunge obo Machoge Borabu Professor Zadok Ogut nanya ko nanya ko omwana pastor Mubungo nyali bali cha obo Machoge church omwana pastor Alpha Miruka nanya ko za ukwana twane Nyamira Nyamira omubungo North Mugirango Josh Nyamuko ngokwanale odo dalimono ngokwanale omubungo West Mugirango Vincent Kemosi bunge tinda moyugwa omubunge o Kitutu Masaba Shadrack Mose I can count ngalenga kwanela omubunge oburabu Ben Momanyi is hard working ngokwanale na nara sika committee je bunge na commissioner yes nara sika committee je bunge so igagusi omonyogiro noromo and let's be careful therefore yes bantu babacho una bajumbe inelega stoko batoma watu wakilishe pale kweli kabisa
umuntu agachoro cyo kwakisha abananchi wika atware chinguru cyo gukwana wikabeli ugiri mwananchi ande wikabo umuntu at least wasoma because enyombeli ne yakorosia machiko umuntu ku understand none kero lichiko likorosi we bili yakoletwa kwa yasoma ya understand ba debate arwe birengere bya yon behalf kwa roje mbali na batanga tumaba saase bunge babu wino gachide bunge bakaombana na jawa wagagunyorania sana asepechi yakane gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro kurwa se county ya Kisii igoro ye university ya Moyoka yoro ngorwa gusi Kisii University. What has happened? Wona iga by the way abakora imirimo mbaro babutetwe mirimo gusekote niwe mirimo asenjere tamanyekaini chi mibere na bane boneke gambero nigo giachikire omo vice chancellor of University ya Kisii Professor John Akama abakana chibeza cyabo cyose bimbali ne university ye wekurura zane chibeza nyebolete billions of money batagire gwakano ine koti ya ruro gochika egenteke yatwale romonyogiro sana. Let me speak to Kisii leaders on the same subject. Dudus AYARE university okatobwata soro gongoro agusi nyamira ngonya gukwanwere ngukwana agana maliga manene AYARE university okatobwate kurwa soro gongoro agusi libage lietari kuna kusaleka negenteke mandamano nkalenga berega university several times nebi nkalenga bya kwanira kotini ikyabarayi bagusi bateso elime naroje momo imunyonga na majeti we kobi yake nonye no muwaziri mu super CS Professor anaitwa daktari Fred Matiang'i ndio ikibataso eragati banye none serikali eboneka nabwate chinguru totembe ko tatu omunyogiro likisi because igende ngo sarikirere ta university ya Kisii and it is the only university in Gusii nyamira mbambo litima ya dorwabo ya dorwabo goranje muganora sepeche 14 kangana client nyi elimo liabete likubwa ekiobekelia Kenya Ports Authority ekina maiga yabantabu gotema gotebaka ko utaka kumubule nibo yaye mugano inora sepeje 14 senga city ya the Daily Nation chi opinion inchirikirega nabamanyi ibamangana aho mwacho motegereri asenga city yagati yayiga nabo igo asepeje merongebere ne yamomba muri kreto mugano ga igoro yamangana UDA nechinsemo kiri cha Elgeyo Marakwet. By the way mugabano wa Elgeyo Marakwet no maidra kyakoroko Lonyangapuo Elgeyo Marakwet actually nero koroko John Lonyangapuo no West Pokot. You're talking of Marakwet? Elgeyo Marakwet County. Yes. Elgeyo Marakwet County. Elgeyo Marakwet County. No yondakorwa omo senator Kipchumba Murkomen. Torgos, by the way. Yes. Anaitwa Torgos. You're right. You know he's going home after serving 2 years. But here point man sana ya Azimio la Umoja. Wala muri getomo kano igoro y'abantu bari barachie gotema kumo usikuira libagalia ya Torgos mugabano we county ya Marakwet mugano inora CPG meronge bere na alima senga city ya the Daily Nation. By the way CPG ya gatane gazeti ya Taifa Leo mugano iwe university ya Kisii no muri kera CPG meronge bere na kabera senga city ya the Daily Nation. Oyo Kisii University. Yes. Okay. University. That's very right. Asepeche gatano roboti ndoro nganga kibono abale mibe byasi barachi gokonye kanyuma yomo waziri aze wizara yobole mpita munya korosie kamati erachi kone kingo bole mibe byasi nkoba boroboro ngekegima at the same time bakwanerete igoro hunanga ki omo bunge omanyeka ine buna barasa actually Fernandez Parasa arachi konye romo chando nyuma yaba bunge batatu gochamo na kokoboko Ayubu Savula kurwa etikiti ya ODM kuri kinsemo chiria Ayubu Savula Ayubu Savula nero mwana bumbu basta by the way ara gana nabe ketako bia katikati pull out katikati ngaseti pull out nero rekrukunga DN2 lero bamulikireta magana beyond zero. Yes. At the same time bamulikire tumugano wigangana kibono burwire bwa syphilis bwachakire comment kana matuka bwango iga mugano ino mulikira se pull out yiga ya DN2 na ebintu biri beyond zero ya bereke gukora with the mobile clinics bibi achageti uno umbongena bombora ibwense ya Kenya
Mosque Margaret Kenyatta. Yes. Ase piche katana katode gazeti ya Taifa Leo roboti ndorega igakorwa sense ya Sri Lanka. Ase bono murai bwense yo enyorira sabe sana manyekane na Gotabaya. Gotabaya by the way nero murai bwense ya Sri Lanka. Mumurumu abona rero mu waziri yo monne bwense yo nera akorokwa Mahinda Rajapaksa. Ate bale bamurabamu abo. Yes. Mu waziri yo monne bwense yo mumurumu abo murayo monne bwense yo. Bono uchumi yense ya Sri Lanka ya salikire pi. Actually abananchi gobale para kwandamana koragose ense yine konyeke. Madeni ebugate yashinjwe kwakana. Korwaze chinse chichise ko mwanche moteli peje meronge bere na gatatu mamolekere to muganonga na ki abangina batano babete ba ago Syria magimabo imeyense ya Tanzania. Yenkubwatekana noroche balenge gutambuka bagutumeka obwato. Oroche urugonya rwa twalira macha mange kolengana nembulege ndrete gutwa chinsemechi. Yes. Macha akaengera obwato bolibo bukaindukana. Abangina ubaga Syria magimabo mugano ino ra CPG meronge bere na gatana senga seti ya The Nation. Nairobi Expressway. Yabekiro mugano yuga Kenya National Highways Authority ba yemulikire pale ya Rosiwa. Pale yuma tanda bachikwakana kerwago eto. But it's a serious highway by the way rachi upunguza zane jam Nairobi. Kupunguza na kwaleta chibesa. Osongo ga we need such a way. I think abantu ba planet mu chibo songo ba wate maronga ka neki. Aiga tigabara rosi bypass inke. Na kiko taibanga chipa bypass chigorwe. Lakini te ile miaka bunaga bypass nkara akaite miaka menge sana. Yabisyo mugwimerera bwawe. Ariko tirimboka kuru ariko ndikabana. Ariko etwiya zana. Tokalika karosi wemenyogire. Not even 100 meters. Anyway, kakarosi we byagareria. Kanyole birengere binge sana kora saba na inchi. Adange pare to yekumeria ndiko na kwasokini bogete ngorangora ndo na koragira. Anyway, totu aro bypass yobo ke urabone pale ya Roseti we ya Egweta State House maiga ya Sokinyanjo. Yes. Ili saidia sana. Sana. Na muntu rabukwe bacha muino. Munabono tonyore flyover kurwe town paka chiko ike junction maata after daraja mbili muntu tabu ati biashara bye jiro nsawo we taigoro. That will be Vision 20. 30. Anyway, ya maruire na rage tata Kenya sana imeanza ya Kenya jamani. Oboruire buya maruire buna yeli sangwa igabwate 4%. Yes. Ebianda biwate 1%. Ama ruire yo kwambokera wetera ya chenke abwate 3%. Yes. Nimoni abwate 2%. Ama ruire yo bokongo bwoko yana abwate 21%. Right. Malaria abwate 15% na olibuo komonyoka abwate gosama ruira abwate kanyo komonyoka abwate 3.5%. Mugano nolege ga CPG meronge bere na gatano nali mungana ki kisegi kiri kigandirate kwenda kiwa asense ya Ukraine. Maiga yense yigo sagwa na bana jeshi bense ya Russia no mulikerega iga macho motegali boigo magana ga yebiasara. Baito surwa tekere tonya ko kirito soga sergi yo solna aflikende biro bikominyoka sana ga. To so asega sero. Asega sergi yo solna bagosoli timu ya Nairobi City Stars igo baba bugete chisemi wazito asoko baikole gole maserigi na liesagero na kababeka sabe sana kwenda relegation by the way. At the same time korwa asechinse chichesiko timu ya Liverpool nyuma yo koruma kaliye golemo ase ya mone timu ya Tottenham Hotspurs nkoligero bonyangongo bwe ligi ya Bongereza. Bono onye bago chikoyebwa timu ya Aston Villa litkolia lero asike minanogia English Premier League. It means yo limba chikobeka ogosemeli kwabo moyo kuko chikoire ligi ya Bongereza. Nyole timu ya Aston Villa nigekora wona Steven Gerrard na gosorete timu ya Liverpool for long. So sa ai koro 18 alino monto move. Anyway, igase MSA chi timu chiri chikorete buyase ekimeno kilikia English Premier League Manchester City nigetanga inegoro. Kubati wana Liverpool, kubati wana Chelsea, Arsenal ne ya kane. Tottenham Hotspur ne ya gatano, Manchester United ne ya gatano limoti yankolera La Liga. Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atletico. Awumbi wako right. Ono lakini betini ko organize Man U. No. Man U is a Man U is not a participant. It's a serious competitor. I think kwa Roma pira sana yaka on
No nja kosoliti vya sana kwa kwa na Leeds United. Ya nitazama. Kurasa kama nakilia Serie A, AC Milan neretanga ina SMS hiyo. PSG neretanga ina Ligue 1 na Bundesliga Bayern Munich. Li obotuko bwalero etimu ya Liverpool ngomera na tuna Aston Villa asege serokelia Villa Park. Li tukolia ngyo Leeds mbomera na Chelsea. Leicester City mbomera Norwich. Watford baba aleganie Everton na Wolverhampton baleganie Manchester City. Na bwateti sana kwanza entongere umona siasa na royo mukuligyo baseneta we county ya Kisii ku Samuel Okemwa no mate. Samuel Okemwa kwane town ya Alia. Samuel Okemwa emburego turakini by the way alemereti gari. Ngochara. Yes, Ngochara yochakira chinsa ibere. I listened to his speech na no gwategera mangana mai by the way speech ya ena yetumeka. He's coming here. This speech ya enjira kukwanda with boldness. Yes. That is the kind of, according to me, we need leaders leaders with ideas are never given power. But those in power are leaders with no ideas. Zero ideas. Bakembaro what ideas. It whatever Sam. Bakembaro what ideas. Anyway, if I can don't over to talk here. But naenda bona bana inchi asiba ikeire. Bangainire sana ngata ngoba chori ombo chikobeta bauti sana buli bosia. Bangainire sana. Dondo lero tio togenda sakuru kwa olenguru one ime ye county ya Nakuru. County ya Nakuru. Omungu no yomo na nyomete kabisa na watu murugio ye. Basi kaine sana na kuanchana. Bono kumbu mungwano yo na bwate na ende omusani yo musubati basi kaine sana. Tali musani tu yani. Tali musikana bosaigo na bonataka bono komenta. Tali musikana bosaigo. Lakini mbabwate ebirengererio byogo kigwanchana. Na gokoro bwanchani. You see? Bono omungwano oyo kolengana no muliki oyo itukeli makamua kotebi mukaye nga ikonta kete kogende sabali ale sana ngo chiko musani one elinde agende asago chikonyoma nabonda anyuru kuira na nabera abetereri ndale isiku kumbe omungwano yorosirie sabali yokogenda bono gochikorora omusubati oria abangete sobo useko chikumera nazi bakumera abaji bakore menyogiro yaba sibago chikumera so bachire baumeranire omungwano oli oraliro oiranire bwoye kerairarire bwoye mukayere ororire buno omungwano yarosete omwareganirire ndigaire sabali nentambe omwanji pole karibu sana maji moto ndio hii oga jamani tulia. Hey, pole sana mpenzi wangu jamani. Ora mwati ngetwa maswali ya makongo. Yokora ikamwaya nditiku sana. Tali na istukuru sigunga kai. Anena mbona banda batosomiri. Muibuli tali kwanja raisi. Uikora akala chifisi. Irazimo esabu ekolera divugere. Mwana itaze kia tebinge keraje. Kera kometo muzani wego chikoliwa bokenje likamde iyo. Ibagali yoko sabunda uli akayego invoice. Or what happened? Mukai toro chio o lemire mwali kandiribu ya. Yes, yende kyalire. Mongwano yo webire omusubati naro omusani sana muko mongwano yo. No musaja obwo musubati yobona kote yoro musani mukaye no musani mu mongwano yo baumiranire bunabagisangyo. Bono toro chino musani onoli. Your wife na my wife they are friends as we are friends. Yes. Bono aze kwachite kwanyolire bono tete kotoko kwara ngongoro mugano. Omaite ngaire to mukungwana. Aze kitingu jio na chite ngarara sikete dada. Okay. Kumbo yo wate bidere nenzali maji. Tejie tidero yachire kwa story. Aze ya story ya roteti. Ya ike yo morugio. Koira no kale nyomba. Mokungu atinge to motu airulete aye bone ngento yoga omongwano ulia kerera no morugio yaka motebiga na isanekire enough is enough agachaka gochoka chipagi chiaye yare ko baye ukware gutiga choka agende gosinginjo nire kware ko by the omongwano ulia gatema kutuga mainsa kalera gosabu kwabera mungura kama tenja mwangi I'm going enough is enough na isanekire bone ngefanya nini?
Asa second mara ngitatu. Ungefanya nini? Sitaki kusema ningefanya nini. Kwa sababu si wewe. Sababu si mimi. Nataka kukwana yente ngaki. Nataka kuboli yani ngaye yale kucha kukomera. Ingi kia yani just imagine ngingende kikiabaire. Yangu anega generally Dudus. Number 1, manyango ugo sangubo bisi wa nere. Manyango ugo sangubo bisi nere. Enseye. Manyango ugo sanga nere ubo bisi wa ubole sensitive. Enseye. No, not everybody is happy at your progress. Ora te vio montonga na chori ya se gentogete na wili ye gentogete tali bonse bara wa keren ko bitudos igonere biyora kungiake manyani ngogo te vio bisi wao to kyo moelio kora oko ngainereli no ne gentokere very expensive. Lying is very expensive. Oko ngainereli ne gentokere very expensive because, and that's why I don't lie, by the way. And nataka kuboli. The statement ya loma kuboli. Umaile liko very expensive. Do you know why I'm saying that? Umaite ku ikoge ndere ko nyolege ntukulikuwa ngainereretie. Tupuye contradict next time. Onye wade vetenga igoro nkwale ngendera jambiri no wako rederituko. Uikunyolege nteka paka December. Osiko oli ikwale ngituke. Igaba ngainereli mbagwate chimemori chingia sana. Dade bono ebacha ndigete in fact bakora bwere teri bagari nyinga asomotwe mbali gukora bintu bire constructive. The same thing. I don't lie. The same thing. I don't lie. Lying is very expensive. Yatokole mwancho motegere nyole gazeti yao ya Taifa Leo bwe manya yo mwana yana magaze njira yo bwikiranu lakini tobose kwewa nyuma yake serugi cyo soli nabagosolia oyo koligyo bose netemye county ya Kisii omusike SAMWEL OKEMWA yona mugwana kumbe ngochari ngochara iga ngokora tori chingwana che masema igo tochiandada bako tobwate ase mitandao ya itonsi ya social media at Kisii FM na sebelia Twitter ensemelia Facebook Kisii FM 94.1 yes. YouTube pale bako tobwate buya Kisii FM 94.1 yes. Like, subscribe, share ndeto kina sobwamo. By the way ngomanyi wonga omushimiwa SAMWEL OKEMWA ikira se studio no ale within the premises igaseke kegere usengo jakatori chingwana nera ya masema dimati tinko basemeze yuko mubulia maboli but on my behalf ndagito mwakire mbuya muno yes asomugano gite narora kubwati igoro yomo bakagete utangire mochari for 6 years. Mugano lina yokoleta I went to Nyamache mochari. Mungano liatene nilienya si my friend. He has been there for 6 years. Could highlight his story, by the way, let me tell you. Yes. He attracts even media attention, yes. Mainstream media. Yes. And I hope that family will get, yes, I hope that family will get justice by the way. Mwancho motegera liye ntuge kubuga tenege serugi chiko soli naba gosoli usicheze mbali. All right, asante sana. Wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisii FM imanye ariro borito asa AMAGAZETI